topic icyigisho cy'uyu munsi is one of the most exciting biblical truths you will ever think about. ni kimwe mu byigisho by'ukuri Bibiliya ivuga mu byo uzatekerezaho. Our topic is Revelation's mysterious 1,000 years unsealed. Nuko rero icyigisho cyacu kiravuga ku bwiru bwahishuwe bw'imyaka 1000 abana b'Imana bari mu ijuru. Mysterious 1,000 years. Ni imyaka twakwita ubwiru kuko biratangaje. This book called the Bible iki gitabo cyitwa Bibiliya is the most amazing book ni in the whole igitabo world. cy'intangaza ku isi hose. If it is in the Bible, niba kiri muri Bibiliya, even if it may not sound like I like it, you better like it. Nubwo cyaba kitaryoheye amatwi ariko gikwiye Because it is truth, it is truth. Nukuri ukwiye kubyemera. And if anything disagrees with the Bible, ikintu niba kitemeranya na Bibiliya, it is not for me and it should not be for you. ntigikwiriye kuba icyawe. Hallelujah. 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 And so we are talking about the millennium. Nuko rero turaganira ku kinyagihumbi. The 1,000 years. Imyaka 1000. We will be living in eternity. That is what the Bible wants to talk to us tonight. Bibiliya umugoro birashaka kutubwira kubaho ibihe bidashira. Jesus, our Savior and our Lord, Yesu umucunguzi wacu n'umwami wacu describes this incredible event in these words. aya magambo yayavuze atya ati. Jesus said, listen, Yesu ati mubyumve. John 5 verse 28 and 29. Yohana igice cya 5:28-29 ati Do not marvel at this, ntimutangazwe n'ibyo, for the hour is coming. kuko igihe kizaza, The hour is coming igihe kizaza in which all who are in the graves. ubwo abari mu bituro bose. It is Jesus Christ our Lord who is saying, kwari Yesu umwami wacu bivuze. the hour is coming igihe kirasohoye in which all who are in the graves. ubwo abari mu bituro bose. Hey, my father is in the grave. Data ari mu mva. Hallelujah. Hallelujah. And there are many people here with their people in the grave. Abantu benshi mufite abavandimwe bari mu bituro. I used to think when my father went into the grave, that was the end. Igihe yajyaga mu gituro umubyeyi wanje nibwiraga ko birangiye. But Jesus is telling me, ariko Yesu arambwira ati, Ruguri, my son, Ruguri muhungu wanje, the hour is coming igihe kirasohoye in which your father igihe iso will hear my voice azumva ijwi ryanjye, and he will come forth. azuke avemo. Hallelujah. Hallelujah. Those who have done good, abakoze ibyiza they will come out to the resurrection of life. bazazukira ubugingo buhoraho. And those who have done evil, naho abakoze ibibi they will come out, but they will come out to the resurrection of condemnation. bazakangukira gucirwaho iteka. Now, I don't like that one. Biriya simbikunda, And I don't think you like it. nawe nzi ko utabikunda, And I don't think we should like it. nta nubwo navuga ngo tubikunde. I want to come out. I want my father to come. I want my beloved one to come out of their grave towards the resurrection of life. ndashaka ko abavandimwe banjye bazuka berekeza mu muzuko wo kubaho iteka ryose. So how many resurrections are there in the Bible? none muri Bibiliya hari imizuko ingahe? This is one of those questions people ask. iki ni ikibazo abantu benshi babaza. There are some people who don't even believe that there will be any resurrection at bamwe all. ntibanizera ko hazaba umuzuko namba. But don't pay attention to those ones. ariko abo ntukabiteho. And if there are those who say there will be 4 or 5, niba hari abavuga ngo hazaba imizuko 4 cyangwa 5, those ones don't listen to abo them. ntukabatega amatwi. The Bible talks about 2 resurrections. Bibiliya ivuga imizuko 2. What are they called? iyo mizuko ni iyihe? The resurrection of life abazukira ubugingo buhoraho and the resurrection of damnation. n'abazukira kurimbuka by'iteka ryose. Now the Bible does not tell us exactly when they will take place. ntabwo Bibiliya itubwira neza igihe bizabera. And I don't want to teach you anything that the Bible has not made clear. kandi sinshaka kubabwiriza ikintu na kimwe Bibiliya itasobanuye. So listen carefully. nimutega amatwi rero. But it does tell us that there are 2
nuko hari imizuko ibiri. Resurrections. Imizuko ibiri. There are 2 resurrections. Imizuko ibiri. Now you need to follow me very carefully Nkurikira witonze so that you don't mix one for the other. kugira ngo utaza kuvangavanga There ibintu. is a good reason why God is revealing these things to the people who listen to him. Hari impamvu Imana ishaka guhishurira uku kuri abateze amatwi muri aka kanya. The resurrection of life or the resurrection of damnation Umuzuko w'ubugingo buhoraho cyangwa umuzuko wo kurimbuka. are the 2 kinds of Hari resurrections. ukuzuka k'uburyo bubiri. Now the first resurrection Kuzuka kwa mbere is the resurrection of life. ni ukuzukira ubugingo buhoraho. People confuse these things. Abantu baravanga ibi bintu. Now listen. Tega amatwi. The first resurrection Umuzuko wa mbere is the resurrection of life. ni umuzuko w'ubugingo buhoraho. Jesus Christ comes, Yesu azaba agarutse. and listen carefully. Tega amatwi. We are always talking about the second coming of our Lord. Turavuga cyane ku kugaruka kwa Yesu So bwa when kabiri. Jesus Christ comes, Igihe Yesu azaba agarutse what will happen? bizagenda bite? Those who were sleeping, Abasinziriye, men and women, abagore n'abagabo will awake. bazakanguka. Hallelujah. Haleluya. Awake this time, never to go to sleep again. Bakanguke ubutazongera gusinzira. Hey, hallelujah. Haleluya. Let me tell you something. Reka mbabwire iki ngiki. I will not allow any sleep to touch me again. Nje sinzongera kwemera gusinzira. I am saying that as if I have the power to do it, but I know my Lord will do it for me. Ndabibabwira nkaho mbifitiye imbaraga ariko umwami wanjye azabikora. How many people would like to wake up and never to sleep Ni again? bangahe bavuga bati Hey! tuzakanguka twe kongera gusinzira. Thank you, God's Murakoze children. cyane bana b'Imana. We will wake this time to see. Oh, Nidukanguka icyo tuzabona. pray for me, Pastor Mahati. Nsengera pastor. We will wake up this time to see the face of Christ. Tuzakanguka Jesus. tugiye kureba mu maso ha Yesu. There is no face like the face of our Lord Jesus Nta Christ. mu maso heza habaho nko mu maso ha There is Yesu. no greater blessing than seeing Nta that face. mugisha wa rutuwo kubona Yesu. They awake to see the glory of God. Bazakanguka babona ikuzo ry'umwami You wacu. will see something called glory of God. Uzabona icyitwa ikuzo ry'Imana. I read about it, but I don't know how it looks like. Mbisoma muri Bibiliya sinzi uko bimeze. I want to see it. Ndashaka kubibona. God's glory. Ubwiza bw'Imana. First Thessalonians 4 verse 16 Rwa mbere says, rwa Bitesalonike igice cya 4 umurongo wa 16. listen to this. Tega amatwi. This is the scripture now itself. Tega amatwi ibyanditswe Says, for the bisobanutse. Lord himself will descend. Kuko umwami ubwe azamanuka. Descend from heaven Avuye mu ijuru. with a shout, Avuga ijwi rirenga. with the voice of an archangel, Hamwe n'ijwi rya marayika w'Imana ukomeye. and with the trumpet of God. N'impanda y'Imana. And the dead. Abapfiriye Now, muri Kristo. which dead? Which dead? Abapfiriye Now, muri listen Kristo. carefully here. Ni abahe? The dead. Abapfuye. The dead in Christ. Abapfiriye muri Kristo. Hey. Pray for me now. Munsengere. Those who died in Christ. Abapfiriye muri Kristo. Now let me tell you, you have to know Ukwiriye kumenya how you die. uko upfa. Ujye ubyitaho umenye ngo nzapfa nte. Don't die just carelessly We like that. kujya upfa utabyitayeho. Jya upfa wabiteguye. You know, even Jesus himself showed us how to die. Yesu yatweretse uko dukwiriye gupfa tukabyitaho. You know, when he was hanging on the cross Muribuka bambwe ku musaraba and he felt that he was about to die, akamenya ko agiye gupfa. the Bible says Bibiliya iravuga ngo he raised his voice yazamuye ijwi rye to the Father abwira se. and he said, Father, Aramubwira ati data, Father, data, I lay my life in your hands. ubugingo bwanjye mbushize mu biganza byawe. Hallelujah. Haleluya. Please don't die in anyone else's hands. The best place to die is in the hands. Oh, you people, you are not here. We kujya upfa uko You people, you have a wishakiye. problem.
jupfa wabiteguye upfe neza. Don't die in the hands of your pastor. Ntukemere gupfira mu biganza bya pastor. Don't die in the hands of your mother, your father, your brother, your cousin. Bya so bya nyoko cyangwa mubyara wawe. The best place to die. Ahantu heza ho gupfira. And the best way to die. Uburyo bwiza bwo gupfa. Is to die in the hands mu biganza of our Lord and Savior. wacu Yesu Kristo. Jesus Christ. Yesu Kristo. Oh, I wish I was taller than this. Yaba nari muremure kurenza. What can I do now? Nabigira ntese. The Bible says, Bibiliya iravuga ngo those who died in Christ. Abapfiriye muri Kristo. And that's why we have brought you to these meetings. Yo mpamvu twaje muri aya materaniro. Before you die. Mbere yuko upfa. Before I die. Mbere yuko mfa. So that we can teach one another how and where to die. Kugira ngo tujye twigishanya uko twapfa naho twapfira. Even if you are in a hospital bed. Nubwo waba uri ku gitanda mu bitaro. Tell your bed in the hospital. Ujye ubwira igitanda cyawe mu bitaro. I am about to die. Ngiye gupfa. But I'm not dying on you. I'm going to die. Nzapfira mu biganza. Hallelujah, Pastor. Hallelujah. I am going to die Nzapfira mu biganza. in the hands of my Savior. By'umwami wanje. Si kuri wewe wagitanda we. Because he's the only one who has the power. Kuko niwe wenyine ufite ububasha. To bring us up. Bwo kutuzura. When that day shall come. Umunsi nugera. If I stopped here, ngarukiye aha, will you say I have not preached? ubuse mwavuga ngo sinabwirije. But anyway, let's continue. Ariko reka dukomeze ntacyo. There are still better things to come. Biracyaza byiza. So the Bible says, Bibiliya iravuga ngo and the dead in Christ abapfiriye muri Kristo will rise first. Nibo bazazuka mbere. We are the I think this time I even want to die so that ndashaka gupfa nonaha kugira ngo let me tell you, reka mbabwire, I want to be in that number. Ndashaka kuba muri uriya mubare. Uriya mubare. That is not a bad group to be. Ririya tsinda ntabwo ari ribi. Those who will rise first. Abazazuka mbere. Before other people have seen his face, I have seen it. Batarabona mu maso ha Yesu.